Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi, wowe udahwema kutwereka yuko udukurikira, dore ko mu minsi ishize nagiye mu rubuga ahangaha muri urubuga rwa YouTube ndebamo abantu badukurikiye, ni abantu badukurikiye benshi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo byanyoroheye kubona amazina yabo kuko njye nifuzaga ko nibura abantu badukurikiye, abantu bakoze subscribe kuko n'ubundi nababonye, ariko nabonye bari benshi byari bigoye ko nabasha kugenda mvuga umwe umwe, ariko mu by'ukuri nyuma y'uko mbonye ko abantu bo hanze nabo badukurikira, bakurikira amakuru dukora, bakunda ibiganiro dukora, nifuje kubasuhuza ndetse mbasaba ko nibura bazajya bagaruka bakamenya na byinshi ku makuru arimo kugenda atangazwa. Rero niba uri mu mahanga aho waba uri hose, waba uri muri Amerika, waba uri mu Bufaransa, waba uri muri Austria ndetse n'ahandi, tuguhaye ikaze kuri uru rubuga rwacu, ni Burundi Yacu Updates. Ni amakuru rero arimo kuvugwa cyane kuri uyu munsi, turi tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi 2025, turi mu gitondo. Rero niba hari gahunda wapanze muri uku kwezi ariko ukwezi kwa gushize utarazigeraho, nyamuneka shyiramo agatege, niko ubuzima bugenda, niko bigenda. Rero wowe ntucike intege. Ikindi cya kabiri, reka twubwire ngo niba ubyuka ujya mu kazi ariko ukaba wifuza kuzajya umenya amakuru yayavugwa, ukamenya amakuru yavuzwe ku munsi wabanjirije uyu nguyu turiho, ukamenya amakuru aramutse avugwa, uru ni rwo rubuga rwiza rukugeza amakuru agezweho kandi ntizera neza ko hari ahandi waba wayakuye. Rero nyamuneka kora subscribe cyangwa se ubike iyi linki uyikandaho buri gihe mu gitondo, iyi nkuru ijyaho saa 11:15 za mu gitondo. Rero uyu ni wo mwanya mwiza wo kuba wadukurikira 5 kuri 5 tutabatindiye. Rero tubafitiye inkuru nyinshi ariko turasa nkaho twabatoranyirije, ariko kugira ngo nibura bibe byiza, nyamuneka tugufitiye inkuru nyinshi nziza. Nyuma y'iyi nkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda, inkuru iteye ubwoba, inkuru iteye umujinya, ni ibintu bibabaje cyane. Njyewe nkibona itangazo byambabaje cyane, bituma mvuga ni reka mbwire abankurikira aya makuru. Rero turifuza ko nyuma y'uko tukubwira aya makuru hari n'andi menshi ari muri iyi nkuru, twifuza ko nayo uri buhe umwanya wawe. Tudatinze rero, reka tubwire ko igitero gikaze cyagabwe n'inyeshyamba za ADF cyahitanye abantu barenga kuri 48. Rero n'ejo ku cyumweru tariki 27 Nyakanga 2025, ahantu hitwa Ikomanda, ni umujyi uherereye mu ntara ya Ituri. Amakuru ava ahabereye ibi byago cyangwa se ahabereye ubugome ni ibintu biteye ubwoba, avuga ko bamwe mu bahitanywe bishwe hakoreshejwe imihoro ndetse abandi bicwa barashwe. Abagabye ibitero bakoze ibingibi mu buryo bubabaje cyane nk'uko byagarutsweho na Christophe Munyanderu. Ariko reka tubibutse ko mbere yuko dukomeza n'inkuru, nyuma y'iyi nkuru dugufitiye itangazo ndetse n'amagambo umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yaje kuba yatangaza nyuma y'uko twirwaneho ndetse na M23 bamaze gutangaza ko hari abasirikare ba FDLR batojwe bagatorezwa i Burundi, bagatorezwa mu ishyamba rya Kibira, bagahabwa ibikoresho na South Africa, bagahabwa ibikoresho na leta ya Kongo yo kugira ngo bakore jenoside bayikorere abanyamurenge. Ibyo byose uyu mu generali yamaze kubikomozaho, abivugaho ndetse abishyiraho umucyo. Turifuza ko nyuma y'uko tukubwira iyi nkuru uza kubitega amatwi rero kugira ngo usobanukirwe. Dukomeje rero ni inkuru, umuyobozi w'ishami riri ahitwa Irumu, rero ni umuryango witwa CRDH, uvuga ko umubare w'abapfuye ukiri uw'agateganyo, kuko hari abakiri gushakishwa baburiwe irengero. Murumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Ubu imibare y'agateganyo igaragaza ko abapfuye ari 48, harimo abana, ababyeyi n'abagabo. Rero haracyari abantu baburiwe irengero, amazu yatwitswe ndetse n'imodoka ya Fuso yatwitswe yari irimo umushoferi wayo. Yavuze rero ibi ngibi n'ubundi byavuzwe na Munyanderu.
abantu barenga 20 biciwe mu rusengero hakoreshejwe imihoro, bari mu masengesho yabo ya nijoro. Imirambo y'abandi yabonetse mu mazu yari yatwitswe, rero n'ubundi ni hafi y'aho ngaho. Munyandero avuga ko abo bishwe mu gihe bari barimo gusenga, rero ni abayoboke ba Gatolika, sinzi niba babita Gatolika cyangwa abakatolike, rero bari bari mu rugendo rw'Ukarisitiya nk'uko byatangajwe n'uyu mugabo. Rero ni ikibazo gikomeye cyane, abangaba bamaze kwicwa bicishijwe imihoro, ndetse abandi bararaswa, abandi batwikirwa mu mazu yabo. Rero kuri ubu ngubu bivugwa ko abandi baburiwe irengero, gusa bakirimo gushakishwa. Ikibazo kiri hano gikomeye cyane ni ikihe rero? Wowe ukurikiye amakuru yacu, ni ukuvuga ngo hariya muri kariya gace hariyo MONUSCO, hakabayo FRDC, ni ukuvuga ngo hariyo ibirindiro bibiri, cyaba ikirindiro cya FRDC, ingabo za FRDC, ingabo za leta, hakabaho na MONUSCO. Kandi turabizi neza ko abasirikare bashinzwe kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'abasivili bakabarinda. Ikindi cya gatatu, MONUSCO niyo yakabaye nibura igira nayo uruhare, kuko iri hariya nko kurengera uburenganzira bwa muntu, kurengera kurwanya intambara, kurwanya amacakubiri, kurwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma habura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero kuba iriyo noneho ahantu byabereye ubwicanyi, ahantu bwabereye n'ubundi niho bino birindiro biri. Ariko mu by'ukuri ikintu cyababaje abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, yaba abafite bene wabo baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko mu by'ukuri batuye mu zindi nce, mu bindi bihugu nka Uganda ndetse no mu bihugu by'Uburayi, bababajwe n'uko MONUSCO ndetse na FRDC byose bikorera hariya hantu, cyangwa se n'ubundi bahafite ibirindiro. Ibi rero byabaye nta na kimwe gikozwe hagati y'ingabo za leta cyangwa se MONUSCO, kandi bafite ibirindiro hafi y'aho biriya byabereye. Tekereza ubuzima bw'abantu benshi bwa buriya hariya, kandi hano ahantu hitwa Ikomanda n'ubundi niho byabereye, hari ibirindiro bya MONUSCO, dufite FRDC, ariko nta n'intambwe n'imwe yagize iterwa ngo wenda babe bashakisha abakoze biriya byaha. Ibi nibyo twamagana, kuko ntabwo twakwemera ko abaturage ba Kongo bakomeza gupfa mu gihe dufite intumwa za Loni n'izishinzwe kurinda, ubwo turavuga ingabo z'igihugu zifite ibirindiro hariya. Rero ibi ngibi byatangajwe cyangwa se byavuzwe n'uwitwa Christophe Munyanderu. Rero murabyumva ko agerageza gutabariza bariya bantu barimo baragenda bicwa umunsi ku wundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishyirahamwe rero ryitwa ACAJ naryo ryamaganye ibi bikorwa by'ubugome mu itangazo ryasohowe, n'ubundi barishyize kuri konti yabo ya Twitter cyangwa se ya X. Ryasabye ko abagize uruhare muri ubu bwicanyi bahanwa bikomeye. Nta kintu na kimwe cyasobanura ibikorwa nk'ibi by'ubugome bukabije. Ababikoze bagomba kumenyekana, bagakurikiranwa imbere y'amategeko, kandi bagahanwa bikomeye, nk'uko byatangajwe na George Kapiamba, ni perezida n'ubundi w'iri huriro. Uyu muryango urengera uburenganzira bwa muntu usaba kandi leta ya Kongo gufata ingamba zirimo izikomeye z'umutekano muri kariya gace ka turi, kugira ngo ibi bitero bidakomeza kuba, kandi hari abaturage bari hariya barimo baricwa. Hari amakuru avuga ko inyeshyamba za ADF zikiri hafi y'ikigo cya Komanda, mu birometero bitarengeje 5 uvuye mu mujyi, kuva ubwo zabagabagaho ibitero. Bamwe rero mu baturage batangiye guhunga bagana mu duce bo batekereza ko haba hari umutekano.
Rero reka dukomeze n'andi makuru twaguteguriye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC cyamaganye byimazeyo ibirego by'umutwe witwaje intwaro wa MRDP Twirwaneho ukorera mu misozi ya Fizi, uherutse kuvuga ko abarwanyi ba FDLR bahuguriwe mu Burundi binjiye mu gihugu kugira ngo bice abaturage b'abanyamurenge. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara tariki 26 Nyakanga, umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge yavuze ko ibyo birego bidafite ishingiro, kandi avuga ko ari ugushaka gukoresha abantu hagamijwe kuyobya abaturage no kubangamira imiterere cyangwa se imihate yo gushaka amahoro ikomeje cyane cyane i Washington na Doha. Ku rundi ruhande FARDC ivuga ko yagenzuye amakuru ku bwicanyi bw'abateganijwe muri Minembwe cyangwa se ubundi abanyamurenge muri Minembwe, Kivu y'Amajyepfo, bavuga ko bwateguwe na Twirwaneho ifatanyije na Red Tabara. Na Red Tabara murabizi ko ari umutwe witwaje intwaro ukorera muri kariya gace urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nk'uko bigaragara mu itangazo rigenewe abanyamakuru rya FARDC, iyi gahunda igamije guteza amakimbirane mpuzamahanga, bigashinjwa guverinoma ya Kongo n'u Burundi. Bivuze ngo biravugwa ko M23 nako mutubabarire ni Red Tabara ndetse na Twirwaneho birimo kuvugwa ko, cyangwa se mu itangazo rya FARDC bavuze ko barimo barategura ubwicanyi kugira ngo basiga icyasha leta ya Kongo. Banavuge ko amasezerano y'amahoro arimo gusinywa, leta y'u Burundi, leta ya Kongo bitayireba cyangwa se yatesha agaciro mu kugira ngo Twirwaneho na M23 bikomeze byavance bijye mu bindi bice. Ayo rero ni amakuru arimo mu itangazo rya FARDC. Rero mu guhangana n'iki kibazo, igisirikare cya Kongo kivuga ko cyamaganye imigambi y'ubugizi bwa nabi bw'iyo mitwe yitwaje intwaro no kubangamira ibikorwa byo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Rero kutagira umutekano cyangwa se kuba nta mutekano uri mu gace kitwa Ikobo, ni mu karere ka Walikare cyangwa se mu ntara ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru, byatumye ingo nyinshi zihunga imirwano. Rero bahunga imidugudu yabo, bahunga amazu yabo, rero zishakira ubuhungiro mu mashyamba no mu mijyi yegereye agace ka Ikobo, ni uduce nka Kisimba na Usula ndetse no muri Rubero. Aho tuno duce abantu bose bari batuye muri kara gace kitwa Ikobo bahungiyemo nyuma y'uko umudugudu wa Ikobo waje kuba watwikwa, waje kwirukanwamo bano baturage nyuma y'uko habaye imirwano ikomeye cyane. Nk'uko rero bitangazwa n'umuyobozi w'ako gace, avuga ko ingo zigera ku 415 zahunze kubera kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Ziri mu bibazo bikomeye by'ubuzima, nk'uko kuva bahunga ntibigeze bafashwa na rimwe. Witwa rero Mwami Rinkanga Makasi Godfrey avuga ko aba bahungiye bavuye muri kariya gace n'ubundi ka Ikobo, kandi ubu hari igihe bari mu bihe bikomeye by'imibereho, nta byo kurya, nta miti, byose biragoye kubibona. Rero barahunze basiga byose, babisiga muri uwo mudugudu, babisiga muri uwo mujyi, babisiga inyuma. Nta biryo bafite, nta miti bafite, nta bikoresho byo mu rugo bafite, babayeho mu buryo budakwiye umuntu rwose. Asobanura kandi ko hagaragaye indwara z'imirire mibi, ndetse harimo n'abarimo kugenda bitaba Imana mu buryo butunguranye. Uyu muyobozi avuga ko kugaruka kw'abaturage muri kariya gace kabo nta cyizere gihari, kuko amazu menshi yaratwitswe, n'ayandi ibindi bikoresho ibyo kurya birasahurwa. Rero biragoye ko niyo bagarukamo hari icyo byatanga. Arasaba rero leta ya Kongo n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu
ko nibura batangira kubaka utuzu dutoya cyangwa se bagashinga amakampu yo kugira ngo ba baturage babone aho baba muri iyi minsi, mu gihe bashobora kwisuganya bagasubira mu bintu byabo cyangwa se mu midugudu wabo cyangwa se mu mujyi wabo. Rero turakomeza dukurikirana iby'iyi nkuru. Ni inkuru isa nkaho ari igice, mutwihanganire, turaza gukomeza kuyikurikirana, turaza kuyibagezaho mu buryo burambuye mu kanya kagiye kuza. Rero dukomeje no ku nkuru ivuga ko Anne Kaguta Sodo ni umuvandimwe wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yavuze ko mu buzima yabayeho yihiringa cyangwa se yihigira imibereho, ndetse yakoze imirimo itandukanye, agenda azamuka gake gake kugeza aho ari ubu ngubu. Anne Kaguta wamamaye nka Sodo, uri no mu bamaze kwemeza ko azahatanira umwanya mu nteko ishinga amategeko, agahagararira agace ka Mawogora y'amajyaruguru. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda agaragaza uyu mugabo ari kuganiriza abantu mu rugendo rw'ubuzima bwe, avuga ko mukuru we ari we Perezida Museveni yamuhaye miliyoni 13 zonyine z'amashiringi gusa mu buzima bwe, ibindi byavuye mu mbaraga ze. Ati muri 2006 nakoreshaga rino tara ry'agatadowa njyama hasi kubera ko nta mafaranga nari mfite, ariko nashoboye kuva aho hasi gake gake kugeza aho ubu ngubu uyu munsi. Nge Sodo kuri iyi si, Museveni umuvandimwe wanjye yampaye miliyoni 13 zonyine z'amashiringi gusa. Anne Kaguta yavuze ko kugira ngo umuntu atere imbere bisaba kuba afite icyerekezo cy'aho ashaka kugana kandi akihatira gukora. Ati nkoresha imbaraga zanjye kugira ngo mbeho, ntacyo kuri ubu ngubu mubona ngiye nka Sodo ntashobora gukora. Nzi guhinga, nzi gukama inka, nzi gutwara igare, nzi gutwara moto n'imodoka, bivuze ko icyo ari cyo cyose igihe nagishobora.